Zdravo, zdravo, evo opet mene. Ja sam Filip sa kanala Tehnotrač, kojeg upravo gledate. I rekao sam da ću možda još izbaciti jedan video prije Appleovog eventa koji je sutra. Tako da sutra ili preksutra ili tokom tjedna stiže video o tome šta se događalo na Appleovom eventu vezano za iPhone 7, za novo šta će izbaciti. Tako da, pričat ćemo o tome, a za sad brzinski full video. Za vas koji ne znaju šta je Google Cardboard, to je, ajmo lijepo reći, budget verzija Oculus Rifta. Ako ne znate šta je Oculus Rift, googlej, YouTube, bilo šta, naći će se. Uglavnom ja nemam original Google Cardboard, nego, ajmo reći, kopiju. I ovo, kako je to lijepo, ajmo prvo malo o tome. Znači, taj Google Cardboard ili moja kopija funkcionira na način da ima ove dvije leće, ovdje, te dvije leće, kroz koju prolazi svjetlo sa mobitela. Da, znači ovo je na mobitel. Mobitel ide unutra, ispod ovog, gornji dio se otvori, mobitel ide unutra i pokazuje dvije slike koje su iste su dvije slike, samo su podijeljene po pola, tako da svaka slika ulazi na jednu leću i direkt nama u oči. Što nam to daje? Na izlazu je virtualna realnost. Znači, kad mi stavimo Google Cardboard naočale, sad nije niš upaljeno, ali kak bi se ja okretao, tako bi mi bila slika ispred očiju. Prednosti Google Cardboarda ili ove kopije, jer do pravo Google Cardboarda nisam mogao doći, duga priča. Prednosti ovoga je što bezobrazno je jeftino. Znači, ja sam ovo naručio sa Gearbesta, stavit ću link dolje u description, tako da idete čitat dolje u description, stavit ću link za ovaj model koji ja imam. Ja sam to platio $1.32, znači apsolutno ništa, sa free shippingom. Za ovo, čisto ok. Lagano je za sklopiti, znači on ne dođe sklopljen, nego dođe kao komad kartona. Vi to sklopite, ima toliko bezbroj uputstva na YouTube i na internetu, tako da full jednostavno je za sastaviti. Jednostavno za korištenje, znači samo se ubaci mobitel, pokrene se aplikacija koju je Google napravio za svoj Google Cardboard, koji paše i na ovaj i na sve druge. Pokrene se aplikacija, stavi se na oči i ovdje sa strane ima jedan magnet. Magnet, kad se on potegne, on mijenja magnetsko polje koje mobitel i aplikacija registriraju i s time, ne znam, odabiremo nešto. Imamo sad izbornik, ajmo reći, neću sad paliti, neću stavljati video jer ako nemate naočale ništa to ne znači, imat ćete dvije iste slike. Uglavnom, imamo izbornik i kako se mi okrećemo, hoćemo izabrati, ne znam, gledati slike, potegnemo magnet i te slike su izabrane. Znači, užasno jednostavno za korištenje, ne treba nikakav biti pro, svako to može. I to je najbolji u tržištu virtualne realnosti, znači virtualne stvarnosti, sa Oculus Riftom, sa Project Morpheus. Ovo je najbolji omjer uloženog i dobivenog, jer ulažete ni $1.50. Ni $1.50 ne ulažete za virtualnu realnost. Sad, problem je, treba biti malo jači mobitel. Znači, malo jači mobitel treba biti dosta velik mobitel, makar ovaj model podržava, mislim, od 4,5 inča do 5,5 inča ekrane. Što savršeno. Nedostaci su krhka je konstrukcija. Znači, pošto je karton, ja sam već koristio malo duže vrijeme to i točno se ovdje vidi trag mog čela. Da. Tako da, užasno je krhka konstrukcija, nije tak, kako da to lijepo kažem, nije toliko izdržljiv. Znači, neće on sad trajati zauvijek. Ali za svoju cijenu, taman. Nepraktično je za dulje korištenje jer nema nikakve trake okolo ili preko glave koje bi išle, koje bi to držale gore na glavi, nego vi cijelo vrijeme morate to držati ovak, ruke se naravno umore i sad, da. Nepraktično je za dugo koristiti, čisto ono za pokazati friendovima i ono gledaj jedan Google Cardboard. Kaj je Google Cardboard? Virtualna realnost. Kaj je virtualna realnost? Link za ovaj video. Ograničen je za sada. Za sada je dosta ograničen broj Android i iOS aplikacija za Google Cardboard i za virtualnu realnost, ali dolaze nove aplikacije. Sad od tih aplikacija imamo
slike, panoramu, čak ima i par igrica, znači doslovno uzmeš si ovo i igraš igricu, ono, gledaš si kak ti trče po sobi. I ne postoji nekako dobro rješenje za brzu izmjenu aplikacija. Znači ti kad uđeš u igricu, ti ne mreš sad, ono, nagnut ga u stranu da se vratiš unazad i ući u drugu igricu, nego ti moraš izaći van, moraš ga vaditi van, znači moraš rasklopiti cijeli cardboard, moraš izvaditi mobitel, ući u drugu aplikaciju, vratiti ga nazad i staviti ga sim. Što baš i nije praktično. I mobitel se dosta zagrijava, što ne bi kartonu trebalo smetati, ali svejedno, rađe ne. Da, kao što sam rekao, bit će link dolje u descriptionu za ovo. Odite si to, ja vam toplo preporučujem da se to nabavite, jer čisto ovak za iskusiti virtualnu stvarnost, ako neki od vas nisu, to je definitivno rješenje za to. Neki jači mobitel ne treba biti sad prejak. Znači podržava i iPhone 5, podržava HTC modele, ajmo reći M8, podržava moj LG G3, podržavat će sve mobitele unazad 2 godine. Tako da, to si definitivno uzmite Google Cardboard. Sad, ja stalno Google Cardboard, u stvari je iBlue. Da, jer nisam mogao doći do original Google Cardboarda, ali kažem, za $1.32 ništa. Free shipping, iskusite virtualnu stvarnost, ne znam šta više reći. Da, jer to je, virtualna stvarnost, stvarno to je nešto drugačije. Nije to sad da ti uzmeš mobitel i igraš ovakve igrice, nego imaš pred očima i zanimljivo je, užasno je zanimljivo, tako da ništa, hvala na gledanju, ovo je bilo čisto brzinski. Hvala na gledanju, kao što rekao, link je dolje. Da, u prošlom videu sam rekao da ću ovako tu negdje staviti sliku maskice, one trudne maskice, svi znamo Apple-u trudnu maskicu, bateriju, ali kreten kakav jesam nisam stavio, tako da ja sam kriv. Vi koji gledate na računalima ste vidjeli da sam napisao da sam kreten, što jesam. A za mobitele znam da je bilo dosta zbunjenih ljudi, di je slika, tako da sliku sam zaboravio, progooglajte si, ne znam, Apple battery case ili tako i vidit ćete ako niste vidjeli tu trudnu maskicu, uglavnom nemojte to ići ni gledati, bože me sačuvaj. Ništa, hvala na gledanosti, vidimo se u sljedećem videu koji ćemo najvjerojatnije i Dado i ja snimiti jer ćemo komentirati taj Apple event, ako ne sutra onda malo sutra. Vidimo se.